dan, da li je to hotel? Kako vam mogu pomoći? Mene zanima nekoliko informacija u vezi hotela. Zanima me neki najbliži plaži. Najbliži plaži? Pa sada da li vas interese smještaj ili što, recite mi kako bih vam pomogla? Da li neki od tih hotela ima dugačak kabal? Dugačak kabal? Onaj produžni. Mislim da vam možemo obezbijediti. Znate zbog čega pitam? Recite. Ja i moj brat smo navikli da se kupamo u toku noći. Dobro. Ali je tada mnogo mračno u vodi, pa smo mi kupili jedan reflektor koji ćemo da stavimo u more, da osvetljava vodu dok se mi kupamo. Ali ne brinite, oba naša hotela imaju privatnu plažu i te plaže su uveče osvjetljene reflektorima koji osvetljavaju vodu, tako da... Znači oni su već u vodi? Nisu u vodi, van vode, ali su okrenuti ka vodi i osvetljavaju. Ali kako ako mi budemo ronili? Pa kako ćete onda uključiti reflektor u produžnu kablu, struju, a onda ćete staviti reflektor u vodu, onda će struja da... Ne baš tako. To nije dobro, udarit će vas struja. Mi ćemo da ga izolujemo, stavit ćemo ga u kesu. U kesu, ali opet će u kesu da prođe voda, to mislim da nije sigurno baš. Možda lampu neku da kupite, neku vodootpornu. Može ona dedina koja radi na petroli? Može. A da isprobate vi to kući prije u kadi, pa da vidite hoće ona da radi u vodu, pa onda donesite kod nas ako radi. Ne da nam tata da probamo u kadi. U mene ne znam kako bih vam onda pomogla. A da li u moru možda ima električnih ljagulja? Kod nas ne. A ako mi donesemo i pustimo 5-6, hoće one da svetle noću? Neće, nego će one da umru, zato što im ne odgovara naše more hladno za njih. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka, voda. Baš je divno vidjeti vas opet. Voda.